Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka kunhun ya lekai jong ka Janepih SC naga Mawkynroh Sports Association kaliyo bandrung syagalumpung ya lekai jong ka Meghalaya State League arhajar arpusan arpunriu kaban selongshan. Katai ka jingyo ban besuk klik jong ka Janepih SC syagati kalumpung kadai Hadien bakalayo ban khore ka jingjob badra kum kalado hagajing lekai MSL qualifier naga West Khalsi Zone bala penong naga Meghalaya Football Association. Hadien bakala ban penlim no dalai ko le iwe ya ka Mawkynroh SC na ka TASA hagjin le kai final ka blalong hamadan dom maulum mairang hag singing kong jong ka tayo hagani singi penkut ya kan ka kun final hapdeng kita ki artali ki team hag West Khasi Zone lawan ban sakhilang do Dr. LL Mausor VP MFA uba Pirani EC member MFA uba Raisen Nong State EC member MFA ba Lambok Nongrang President PDSA uba Bonat Imyong Sordar Pendeng Umyong Telat Borson Maulong Assistant Secretary PDSA Hagani ski nakaliang u Dr. LL Mausor Vice President ke MFA ula IT ru ya ka bomento syagakin hu ne leka jong ka Janepih SC kum kadak jong ka jingyo bandrung ka jong ka syaka MSL Pon besar nih. Pon besar kepala. Belakang sebal. Isuhan Pau Jingkulay ya ki Talagang masih kebayang Janepih. aku boleh ada kelapasan, macam mana jelas.